این اینجا در سنتری لندن موز میپرسیم درباره پرچم خودمون. Excuse me, can I ask a quick question please? Sorry? Do you know what flag is this? I'm just wondering if people in London know about our flag. Iran? No. No, sorry. Just guess. No, you don't know. You don't know, yeah? No, Next sorry. person. Thank you. Have a great day. Excuse me. Excuse me. Can I ask a quick question, please? I'm asking everybody about our flag. Do you know what flag is this? It's Tajikistan. Tajikistan. Yeah. You are very smart. Where are you from? Tajikistan. I'm from Tajikistan. You from Tajikistan. تاجیکی گپ میزنن. That's right. ای ماشاءالله. از کجا تاجیکستان شما؟ I Darwaza June. ای دروازه. ای کای دروازه. Ayoget. ایوگت. با دروازه یگان سخن بگن کو. برای که لهجه دروازه از ما فرق میکنن از دوشنبگی یگان گپای که بگن ما نفهمیم چه خیلی گپ را میدونیم. شما مال من کامera فرسته. ما شما را کامera کردستم ممکنه در اینترنت پرتم شما. ماشاءالله. اینجا تماشا آمدین؟ قطعی دیگه برای مردم تاجیکستان چی پیام دارن؟ چی گفتن دارن؟ تاجیکستان با پیش. زنده سلامت باشن از شناسایی شدم.